Mayap ayabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbe king ke katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Webes ning kadwangpulong Domingo ning karaniwan a panahon. Ing ke katamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia panimunaneng Reverend Father Jason B. Miranda. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Around this table we dine as in the beloved family of God. We share the body of Christ the Lord. Here we become what we eat. Gather the people, enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo pong yeni, king lagyuning iba, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos iba, ating pamakiyagom ning banal Espiritu mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, king makuya da pinandit ning kataymikan si siyantalangin rin kaya katamong kasalanan. Adwan tamo king Ginoo ing patawara na katamo, potang daratangan tayo king misa, uli na, no uli da rin kaya adwanan tamo. Adwan tamo ing kayang pakalulu. Ginoong Jesus, ikay mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ikay anak ning Diyos sa ting anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao at ting ningning ningidpa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katamongan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, aluguranda ka sana karing sablang bagi, at babo ring sablang bagi, at dasnan mi naman sana ing tulang sidyamo para ke kami, amaygit king sablaming panenayan. Itiadwan mi ke ka o Diyos, king kapamilataning ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambemo king kami tunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning propeta Ezekiel. Potang ipakit ko na karing bansa, ing kabanalan na ning marangal kong lagyo, ing lagyong kekong leko dangalan, libutad da, akilala ra kanita, king ako ing Ginoo. Ako ing Ginong Diyos, ing magsalita. Gamitan da kayo, ban ipakit karing bansa, king ako banal ko, kwanan da kayo karing balang lugal at bansa, at ibalik da kayo, king sarili yung bansa. Pasikan da kayo, pisikan da kayo, king danom, amalinis, at gawan da kayong malinis, king dinat da ring kekong idolo, at king aliwang bagye minye, dinat ke kayo. Dinan da kayong metong abayong puso, at metong abayong pamisip. Ilako ke kayo, ing masyas yung pusong bato, at dinanda kayong pusong mapaminto. Ibiyeke kayo,
ingkana kong espiritu, at pagsikapan kong tukyan nyo la, ring tuntunan ko, at pamintuan nyo la, ring sablang kautusan, abinye ko ke kayo. Kanita manuknangan kayo, king bansang binye ko, karing makatwayo. Ikayo ring maging memalen ko, at ako ing maging Diyos yu. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Itugtog ko ke kayo, ing danum amalinis, at wasan ing sablayong kasalanan. Itugtog ko kay kayo ing danum amalinis at wasan ing sablayong kasalanan. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo ka ko. Emo ko tatabi king kekang arapan, eme lalako kako, ing espiritu mong banal. Itugtog ko kay kayo ing danum amalinis at wasan ing sablayong kasalanan. Ibalik me kako itang tulang bunga, ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. Karing makasalanan, matulakeng ituro, ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Itugtog ko kay kayo ing danum amalinis at wasan ing sablayong kasalanan. Emo laburiring sakripisyo, nung ali, keka kakulang iyampang, ni emo katulan, ayin adorulukan. Ing ayin ko, o Diyos ko, mamuyang espiritu, ing pusong sisisi, at magpakumbaba, kapilan man eme tangyan. Itugtog ko kay kayo ing danum amalinis at wasan ing sablayong kasalanan. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah! 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 Inginuman tabi yake kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, o Ginoo. Migsalita yang pasibay Jesus karing dakalataw king kapamilatan daring talimhaga. Ngana, ing kayaryanan ning banwa kalupan niti. Migtaw yang maraguling meto nga ari, para king kasal ning anak dang lalaki. Tinubod na laring ipos na, ban manyawos karing kumbirado na king kasal, o ning elabisang datang. Inya pasibayo yang mitubod daliwang ipos at penabili na karela, sabihan nyo karing me kumbira king manayaya ing kanakong sidya. Pepakatat ko na laring kanakong biserong baka, ampon di nga liwa kong sese pataban, makasadyana ing sabla. Bunta na kayo keni king kasalan. O ningera pinsinan ni tiding me kumbira. Sinulong na ning balang metong ing lakad na, mintaying metong king asikana, ating metong naman mintaya king negosyo na. Dingaliwa naman dekap dalaring ipos sa tinubod na, penasakit dalat may laos dalang pete. Mimwaya ing ari at peparala na ring sundalos na at pepapate na ring tampalasan at pepasilab ni ing karelang syudad. Kaibat nga na karela, makasadyaning kasalan o ningela karapat dapat ding me kumbira. Nginimunta kayo karing dala na matao at kumbiran nyo lang datang ding sidyako king sablang taong akit yu. Inyamin tala ring ipos karing dala na tinipon dala ring sablang atag puanda. E mayap o mayap a tao at kinatmuya karing me kumbira ing lugal nung nulala ikasal. Inyang linwalay ngari ba na lang lawanding bisita, ikit na ing metong nga taong emikimalan pakipagkasal. Abe nga na, bakit linob ka keti kamakaimalan pakipagkasal? O ningalaya nga pakibating tao. Kanita nga na ningari karingipos, igapos siya gamat at bitis, iyugseya king karalumduman king luwal, karinyakumyak at mitigis aipan. At nga nang memo po Jesus, dakala ring meyawos, o ning ditaklamo, ting me pili.
Kaluguran kong kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Inya po nga ko king meto nga parokya. Ya ko na po sabihan po takalian nyo lang. Ati ko po nga kayabi ka rin kayanakan. Misan po, igkatda ko pong muntaking meto nga lami. Ya ko naman mo po kilaling mete. Inyapin po, kitang ko karela nung kilala de. Ali po nga mo, amo nga ra. Muntata mo po, danupan kami. Bakit nga ko? Ay among, ingkarelang ayayapag, ayabutol pakuan, pistachio lang. Ingkarelang kape, eya kapeng 3-in-1, eya kapeng barangay tanod, Starbucks yung makaboti. Makwal tayo po, inyapin po aldoldo, mabsi kami, eko po tuke. Ningkay, magtaka ko kay katamu, karing kingatitsud tamo po tang mumunta tamo karing makanyan. Ningkay maririne ka karing kematen, inya bisa kang munta king lami. Maririne ka king kematen, karing kamag-anak, uling kakilala mo lang. Pero king lawe, kuya makanta, ing pamaglami, tutu, dadamayan mula ketang lungkot, panamdaman da, king karelang mete kamag-anak. Pero mumunta ka, uli da ding kematen. Mumunta ka, uling makiyagum ka, king pamangadi, king mete. Anti mo rin bala mo king kasal. Ningkay ing sasabihan tamo, hey, munta tamo karidara mo, makarine. Ing kakasal kan yan, anak ni nitang kakarinayan mo. Mumunta ka king kasal, uling marine ka king kumari mo? O mumunta ka king kasal, uling pupuntalan mula ring kinasal? Kaluguran kong kapatad, oy niing sasabihanan ning Ginoo, pane, papakit ni ing kayarianan ning banwa, anting metong pipanganan. At akit tamo po, nung makananong ing Ginoo, likwa niya naman ing sarili na anting pamangan king misa. Pero maragulya namang kutang kaya katamo ita. Bakit sisimba ka? Dingkay sisimba ka, uling ating kang anyaran. Sisimba ka, uling ating kang aliwang intention. Ala pong problema, karingan niya waran tamo king apong Ginoo. Pero, ing punto na ning Ebanghelyo, ding me kumbira king kasalan, ela dapat mumunta, uli namo nung nanong si Diana ni Ngari. Puntalan de, muntala king kasalan, uling ni Ngari. O yan ing sasabihan na ning Ginoo kaya katamo. Ing sasabihan na kaya katamo, munta tamo king misa, babien ing sarili na, ban kanita puntalan taya, uli na. Aliwa kabud detang anyawaran tamo kaya, aliwa mo kabud detang akasanayan tamo, aliwa mo kabud detang bagi ay iisipan tamo po tang mumunta tamo king misa. Inya kaluguran kong kapatad, soryantala ring sarili tamo nga naning mumunang pamamasa. Ingburina ni nga pong ginuding puso tamo, makayampang lakaya, ela pusong masyas. Masyas burinang sabihan, yapin itang makalawi kamo, kitang nung nano ingakwa mo kingapong Ginoo, eya makanta. Ing pusong malambot, ing pusong tutu, yapin itang pusong tutuya, tawuya, akailangan ni ing puso na ngapong Ginoo. Inya po, ing panagkat kaya katamungan makanyan, sana itamungan si simba, aldoldo, kaya tikiradyo, balang Domingo, simba ka uling panamdaman mo mong bisa ka simba. Nune simba ka uling panamdaman mo, na burimeng akatabno, ingapong Ginoo. Kadwang punto na po ng Ebanghelyo, iyo po apansinan, bakit kasalan niya ing Ebanghelyo? Bakit? Uling po tang mumunta tamo king misa, o ining pakikasalan tamo. Ing burina ni nga pong Ginong akatabno na king misa, aliwa mo kabud ding kayadwanan tamo, nuned itamo ding sarili tamo. Anti mo nang sasabihan kaya katamo, potang misa, kakasal ka kanako. Potang misa, pakikitan mo ko. Yako ing pakikasalan mo. That is why potang
i-distribute tala po rin tinapi, nanong awos ka rin, potang tanggapan tala rin tinapi. Communion. Communion. Bala mo, misamot kayo, miyagum kayo nga dua. Inya pining balang misa kasalya. Kasal ning balayanan ning Diyos ating Diyos. That is why the focus of the Mass is not about our intentions. The focus of the Mass is the marriage of Jesus with His church. Ing kasal na ning ginuke ka, ing kasal na ning ginuke katamo. At alapang kasal ame ganap na ikamon dili. Inyapin oyan ing sasabiana ning Ebanghelyo. Katataw yan, baliw po tangating ko pong adwan ki nga pong Ginoo, na ena po babye. Kaga nakakepoy ako balong nino ng paring sinabi, nga na, karakal mo inyad ki nga pong Ginoo na ena binye. Pero dakal ka naman inyad, pero binye na. Karakal mo inyad ki nga pong Ginoo na binye, pero karakal mo naman inyad, pero binye na. And maybe because your relationship with God is not just about the gifts. Ing relasyon mo king hapong Ginoo, tungkol yake ka, tungkol yaking Diyos. Manano na sanang balang misa, panamdaman tamo, ing kakasal tamo king hapong Ginoo, ing akakatabno tayong kaluguran tamo, at tatanggapan tayang iya mismo king banal na misa. Amen. Iyang pangtalangin rin kayadwanan tamo king Ginoo, at nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ding ke kang tawan. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ding ke kang tawan. Para karing obispo at kura paroko, kapilan man sana elamimisip mo muna, dikil king sarili rang kapakanan, nune ing ikakayap ding tupang mi pagkatiwala, king karelang pamaningat, ipanalangin ta king Ginoo. Para karing sablatang pamuntok sibiko, parati rasanang tuparan ing karelang katungkulan, kambening tiyaga, epektibong pamamaralan at kayapan apilubluban, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ding ke kang tawan. Para karing sablang mabibye, lalam na pa ning karaniwan apamangailangan ning tao. Asaw pano sa ning balang metong ke katamu, banda sanda ing uri ning bye akarapat dapat king dignidad ning tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ding ke kang tawan. Para kay katangang makatipon keti, parati ta sanang magkapilit mitmong katapatan at tulang tupad karing sablatang responsibilidad. Banding mi pagkatiwala kay katamu, akwarang abalu, king kay katang pamibyebye, ing mabilog ng kabaldugan ning lugod at kasuywan Kristiyano. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ding panalangin ding ke kang tawan. Tanggapan na sana ning Diyos, ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, ring kapag nasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidioceses. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu nabye,
lalo na ring meyang ubye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ding kaya kang tawan. Salamat Ginoo kaniting misa. Salamat king kaya kang sarili. At adwan ming pakiramdaman mula ring kaya kaming panalangin kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Tanggapan mo lagi no, adwan niya pangadi, ingpain tulutan mo, anti dareting tinape at ala, ing maging mabiyahin kami keringke kang Ginu ke kalang panwanan, dingay napipagalan, tandananing kekeng kapurian, ating lugod ni kapanyambang. Tanggapan mo lagi no, adwan niya pangadi, ingpain tulutan mo, anti dareting tinape at ala, ing maging mabiyahin kami keringke kang Manalangin kayo kalugurang kong kapatad, baning daon tamo matanggap arapaning Diyos sibang lubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampo ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan meeting sakripisyo ting meto nga banala pamili bayan regalo, king pamiyang pang miking binyemo kaya kami, tanggapan mineman sana ing regalo ning mismong sarili mo, itingan puaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman tabe kaya kayo, At keka antimurin, itas yu laring puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing poryan ampon pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man oy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. King lugod mo lelangan ming tao, king katuliran ni natulan me, dapat king pakalulo mo inatbus me, king kapamilataning pakamalan mong anak. Kapamilatanan naman ding anghel at ding sablang upaya ning banwa, manigalgal lang sasamba keka, pagparalang pumike kaking bustan mong bilaukla kay kareleng siwalami, ngeni king kapakumbaban pupurianda ka, at ngamingan pong pupuri. Ikapin ing banal oy pa, sibol na kaning sablang kabanalan, uli nanitay panigapumi, itugtugming espiritu monti titi pangambun karetingain, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi po,
kanitang binging mi panganyayaya, at bayo na kusang lob dinaw ning bienaking pamaylas at kamatayan na. Kinuwanin ning Ginong Yesus ing tinapi. Pepasalamata na kampon pinuri o ipa. Piraso ning tinapi, at dinwang ni karing disipulo nat nga na. Kuanan iti, ikayo nga nampon kananye, uling iti ing katawan ko, amidawon para kayo. Makanin mo naman kay ba't na ningapunan, ing Ginong Yesus kinuwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan ng pon pinuri o ipa, dinwang ni iti karing disipulo nat nga na. Kuanan niya iti, ikayo nga nampon minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayong po nalanganggang tipan, kami bubu para kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaying misteryo ning kakatamong kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinuli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ikaw wakasani panahon. Inyangin ning gaganakan mi mapamakalulong iba, ing kamatayan ng poning pamanyubli ng mebye, daraw mi apuke kayo, iting tinapin na ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banala Espiritu. Ganakan me o ibaing banala kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ing Papa mi, ibenedicto ing kaming Papa Emerito, i Florentino ing Obispo mi, Pasiano ing kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, magpari, madre religyoso, ding sablang makatagulaling kekat, ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan me i Gilberto, Jose Corazon, Roberto, ay nawas mong meko na ketiking yato, ang tiningking binyag metela kambe ng Kristo, mirakayanan la naman sana king pamanyubli ng mebi. Ganakan mula naman po ding kapatad ming minuna ng pepay nawaking pihong kapanaya ning pamanyubling mebye, idala mula sanat ding sablang mayango na biyeking pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan pagamwa mo mi, gaon mo kamingan karapat dapat magkamit king bielanganga, ban kambe ning wana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, ring apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at ding sablang banal, ami biyebye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon, apor yan ng pon apaligayan da kasana, kapamilatan ng Yeso-Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampon ligaya keka, o Diyos si panglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Amen. Maus tamong ini, king maganakatamong iba, karingamanong tiro na ning Ginong Yesus. Isang manila yung
Ikabos mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, wan king kasaupaning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, ampon mi kabyus kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayon ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligayan ing talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana mabalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banala kapulungan mo. Pamayapan ng ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo mantabe kaya kayungan. At keka, antimurin. Bakit tamo mi kakapatad tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan. Cordero Dios, king kasalanan niyato, pagkaluan mo kami. Cordero Dios, king kasalanan niyato, Kaluguran kong kapatad, o ining ginuta mong Yesu Kristo, iya mismo, ing sarili na. Yung kordero ng Diyos, ing anak ng Maria, milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamong tatanggap kaya kaniting pamitipon. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, maygit king sablang bage, at pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos ding pakalulu, kapamilatanan niting sakramento, gawan mo king metong kang Kristo. King lalong pamakiwangis mikeya keti king yato, dasnan miyasa ng makirake king ligaya na karinbanwa, anong nuya mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Anggang aliway Jesus, ing tune pake na ning pamanyim bata mo. E taya kapilan man I appreciate ing banalamisa. Ing burina ning Diyos, potang magmisa, pakikitan tayo, pakikita nakatamo, at miyabi king kayang sakramento. Iya ing misa. Ing ginuman tabe kaya kayo, At keka antimurin. ating lubos mayupaya, ampon maganakang Diyos, panwana na kayo kambedaring pamilyayo, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia, miyampang ne, umetayan ngenit paligayan ning Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyeta mo. Salamat king Diyos. Sa